Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Rafi iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ipaidrama dahito pakasarita iti biyag. Sapay kuma, tapakapidutan iti adal dagiti padak nga amma iti pagtaengan nga adda bisyo na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Rafi dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, anyat taramitin tayo. Nabartakan sa man, pare. Nakainom labasit. Pampapigsa ng trabaho. Kasano ang makapagtrabaho ka no nakainom ka mat? Di may bagbaga ka ni sir, ha? Kaya puno na at dabalon ko nito, eh. Kahit mo, agsyerta, ha? Arak day tay bagbagam abalon mo? Isang tagmukid din na tararamidam tagsyata. Saan ang mabalinti arak iti trabaho, pare? Mabalinta maikat iti trabaho ta. Italang mo. Sige din. Iruha ko, tayo siyat mo, ha? Saanan, pare? Kasanong ti pamilyak no maikatak iti trabaho? Manang, umayak man makiawag. Awan nga milot ko. Asino ti awagam? Hilakay ko rabiin ngam awan pa'y laeng. Napanan naman nga tanday ta a tao. Kastalatan na kanayon. Di na pampanunutan nga da pamilya na. Ato iti cellphone. Agyaman ak manang. Hello? Hello, Rafi, lakay. Sa dino ti ayan mo? Di nagman awag-awagan. Agawid ak nukayat ko. Oh, anya ti kunana. Makin-inom man siguro manang. Kunakon kat. Aramid pa ita ti limpyo at tao ti kasta. Ay na, ungtak man ang dadya at tao nagkita kami. Saanan manang? Tama nga no ad-adang agbartok. Amoy yung matan. Nalaka amasaer tirik nana. Damagag man kan ka, Tricia. Mangmangtad ka di iti kwarta ni Rafi. Ada, ngam kurang. Wan tamas ad-ado ti gasgastusan na iti bisyo na. Iyan anay ko tit-itid na. Iso ano maminsan. Umutang iti igatang ko iti kanan mi. Ay, nagmadilakit din nga ugalit ti tao dayta. Rafi, aldawan, agriin kan. Maladaw kan iti trabaho. Di nakmarumbusi iti na bigbigat. Saan nagtrabaho itang aldaw? Nagadon tilangan mo. Apay, saan ka amabuteng amaikat ka iti trabaho? Di nakmanrangrangan. Takayat ko ti maturog. Pumanaw ka man. Awan bipiyang mo kanya. Imay iti balay ni Tricia. Awan kano kanen dagiti anak yaw. Iso nga inikak iti kwarta. Anya tiar aramidem iti biyag mo, Rafi? Ada kayo man na naman nakibiyang. Sanak ba't kumamakibiyang kahit? Angam kakaasin dagiti apo ko. Apay, saan ka mabain kinibakit mo iti day tangar aramidam? Manawak malangan. Makabwisit kayo. Sao kayo asaw. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Rafi. Umayak makibuya iti TV yung. Napirdi iti TV iti balay. Anya day tawit mo? Awan. Arak manan. Inumag kabayatan nga agbuya kiti boxing. Iso siguro pimanaw ka iti balay yo. Taong ungtan na ka ni Mrs. mo anya. Pwes, uray dito'y makangag kamat kanya. Agpapala kayo matla aminan. Kas kalabarong awan responsibilidad na. Apay, di mo ipangruna ti pakasagnan ti pamilyam? Upat dagiti anak mo, Rafi. Ubing dapay. Di ka maasyan ka nakwada. Sibrak ka din ni Rafi. Ngun, ma'am, kasangsangpat na. Mano nga aldaw ang nag-absent. Ita, sumrak alas 9 itibig.
Ken, agat arak, ma'am. Ay, talaga sakit ti ulo day nga empleyado. Iso kumati kaduam ama pa nag-field ita. Saanan, ma'am? Sa balilangan. Saan tumot lang ang makatulong kanyak? Agin inom tumot lang ti araramiden na. Ingkaya banta kayat ko akasarita. Sige, ma'am. Ay. Pare Rafi. Yandan nagtrabaho. Kaya't nakakano ang makasarita ni ma'am dito office na. Ay, wala. Ay, talaga yan. Sige, kamapangan kita yan na. Good morning, ma'am. Agtugaw ka. Saan kami kading ag-field ita, ma'am? Kasano ama ka-field ka? Nabartag ka? Sana ka nabartag, ma'am. Adon ti report anaawat ko asumrag ka nakainom. Saan mo it, ma'am? Lading itak, ngam saan amabalin nga agtrabaho ka no nakainom ka. Amo mo dayta. Pangpaimas lang iti pandangan, ma'am. Panag ko na, aginana ka pailaang. Di, ma'am. Saan kumamat akas na ti panagsawayo, ah? Kasapulak ti doctor's recommendation, fit to work ka. Fit to work ak mo na? Mentally fit ti kayat ko asawan. Saan akmat nga agmaoyong, ma'am? Agpakita ka iti specialista. Agsublikan to, inton adan doctor's recommendation, maitad mo kanya. Rafi, awanan ka ng tayo. Awan kwartak. Saan ka dumawad kanyak? Jakman amo no apay nga adamot maigatang mo iti arak. Ngam no para iti kanan tayo. Awan maigatang mo. Awan ang trabaho. Among ka din o kasano kasakit na ita para kanyak. Basol mo no apay nga awanin trabaho mo. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ano saan mo nga isardeng ti panagin inom mo. Ikatanda ka iti trabaho mo. Panawan nakman. Saan nakarengrengan ta problemado ak? Rafi, ladingi ito. Nakapagdesisyon ako. Agawid kamin kadagiti naganak ko. Anya? Jack maanusan ti makiden na iti kastan ka. Sige, pumano kayo. Panawan tak. Sige, pumano kayon. Pare, kunak man mo saan asika dayta nakatugaw dito'y kantina. Nakadumog kamat ngamin. Agpalpalamisak lang, pare. Arak manan dayta sangsangwom. Pangpaimas lang, ti pananga. Isardang mo kit din ti aginom. Virgin na dayta ti biyag mo. Nakunamot ka na ka. Ay na pare, adun a pamilya ti naperdi. Gapo iti bisyo. Kamusta niyo trabaho tayo? Narigat tadakda kami langan. Kasapulan da ka. Ano, ngay, kat pinagbakasyon na kamat ni ma'am. Huwag nga ron. May sabi na itamang nainay iti pan naka-stress ko. Si kamat ngamin. Namin ano nga inikanda kay ti gundaway. Datoy. Ito yung botilya ti gayam ko. Best friend ko reto, tatunggal agkadwa kami. Malipatak dagiti parikot ko. Ay na, si kamat lang ti mga aramid iti parikot mo. O, kita ma, nagsaya at ti trabaho. Nagmayat ti pamilya. Ngamga po iti bisyom. Naperdida aminan. Idi pa'y gaya makalman na pimanaw na Tricia. Imay innala dagiti naganak na. Insurot na dagiti upat nga anak yo. Bayaman mo suti ka da. Nagadun to'y naginumam iti arak. Anya ti mapaspasamak kan ka. Awan manang. Nagragsakak lang ti bagik. Agsasarunumot na iti dilubyo ti biyak ko. Basol mo matlang amin day tama paspasamak kan ka. Talaga apanawan da ka ti pamilyam. Ta saan ka mat asumardeng agin inom iti arak. Isungaro na baybayan da kaon. Kanya ko mapiti sir-serbi ti biyak ko. Napo ka umat aminan kanyak. Isya! Agsarita taman! Anya ti aramidem diti balay dagiti dadakkel ko. Agsubli kayo na di balay. Alam na iti ubing. Saan kami nga agsublikan ka?
Agbalbaliw ka pa'y nga umuna. Kita man ni talangam. Nabartag ka manan. Agbalbaliw ang nga runay. Ipanagnak mo pa'y nga umuna. Tano ita, sa anak pa'y amamati kadagita nga ibagbagam. Maulin dahil siya panaginom ko. Promise. Lading ita, Krafi. Nakakaasila ang ti panagbiag dagiti ubing nagsubli kami kan ka. Iso anasaysaya at adito'y kami laangan nga agnaot. Agbalbaliw akong kunakmat ka. Pues, ipanagnak mo, babaan iti aramid. Saan nga iti sa ulaang? Tatang, tayo ma. Ananuam ti kwarta. Igatang mo iti arak. Oy, kita ang manday talangam. Nakakutkutong kan. Taday talangin agin inom iti arak ti aramidam. Sa kasutla dawatat, nakadun na sa uyo. Awanan ti trabahom. Pinanawan da ka pa yun ti pamilya. Anya nga iti sumaruno ang mapukaw kan ka. Day tabiyag mo. Oy, agpakita ka man iti doktor. Agpakita ka iti espesyalista. Sana ngagmauyong. Limpyo ti panunot ko. Na kayo at agpakita iti espesyalista. Sana siya. Kadwain na kanimanang mo. Naskay na maurnos ti biyag mo. Ti papilit na. Saan kan ngagkadkad? Siyak ti amam, Rafi. Iso adenggam ti ibagakan ka. Gastusan mi ka ni tatang, ti panagpaagas mo. Kababayan ka na kayo. Katanyangay nga ron. Sada ka mo't amabalin na baybayan. Ubing ka pa'y. Ado pa'y tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Mana. Kasapulan da kadagiti anak mo iti panagdakkel da. Kasano ti responsibilidad mo kas ama no saan mo atulungan ti bagim. Ay, nagrigat lakid din aya. Ti awan kaduang agtrabaho. Paray. Pare Rafi. Si Kamot Gayam. Kahit anya nga kumusta? Mayatan pare. Mabalin kong tagsubli ti trabaho. Mayat no kasta. Tapno adda kaduak nga agfield. Umayag to iti opisina. Tay pakitak ka ni ma'am ti adda kanya ka doktor's recommendation. Ay kat nasayat Kat kasano ti pamilyam? Mayat kayo ka din ka ni misis mo? Good. Maragsakan agparakan ka, Rafi. Agyaman ak ma'am. Tainit ka na kiti gundaway ngagbalbaliw. Gaputa mamati nga dalat ta si lulukat agundaway para iti amin. Wan ma'am, pudno na ita. Limok magkapayan. Insart din kong amin na iti bisyok ma'am. Nasaya at nukasta. Kasano ma'am? Kaano ka mabalik na mangrugi manan nga trabaho? Anytime, Rafi. Mamati ak iti kabaalam. Agyaman ako rin, ma'am. Panag ko naman ang agsublin kanyak ti pamilyak. Apay kit din asaan. Makita damat adakkel ang tinagbaliwan. Dahil ti kusina ti inununak ngayong patarimaan. Tapno maragsakan ni Tricia. Mahiling ngamin ngagluto-luto kay. Kat isumat. Ingatangak pa yan na, iti baro apagluton na. Mahilig pa ngamin nga agbake. Ay na, ingkakat sukunan idan, tamakatawanan asaan ko nakit-kita dagiti ka anakak. Mailiw matan ni tatang kadakwada. Nakasubli ako niti trabaho, Tricia. Iso nga, umay kayong sukunan ka na kituping. Nakasagana kami nga agawid, Rafi. Kasta ka di? Si kakit di mo't, oray mo la in-post iji Facebook, ti impaaramid mo ako sina. Katuan atap makita mo, parakan ka na chay. Kan-kansyawan dakdag iti kukumarik dito Ta oray naklaing gatangan iti baro nga oven. Excited ak nga agbake. Kasta? Ayan na kituping. Ay na, agpakpakada da kadatatang kananang.
Mapanak man iti ayan da. Kailiw kong dagiti anak ta, Tricia. Impagarup ko idi, nga awanan tinamnama, tibiyag ko, Mr. Lonely. Amay sa aklaangan, a basura, ngam nagbidutak. Tay kunada nga ruden, agranyaglat tati init, itilikudan, dagiti napuskol, nga ulat. Tuy pagayam mo, Rafi. Pagayam Rafi, agyaman na kiti da ito'y apakasaritaam. Ti panangaklon, iti pagkapsutan, ti umuna-unay nga addang, para iti pudno, apa nagbalbaliw. Saan amaladaw ti amin, basta addaan ka iti tured, adumawat iti tulong, ken addaan ka iti determinasyon, abumangon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan a Rafi, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Madel, alaman ni baby, jakon mga tibuy-buyaak. Aglutluto ak. Aw-awin ang matan Hoy! Agsardeng ka man met asumanangit si ka nga ubing. Apay kasta. Apay nga untang taubing. Yada yung kanyak day nga ubing, Madel. Dadaulan na ti aldaw ko. Si kangarot ti agluto. Taagaw awira. Amo matadyak amo ti agluto? Kan si ka ti babae. Iso arumbang as si ka ti agluto. Anya ba't Ihuar mo day nga ubing. Marangrangak! Madel, nagadumot tanday talablabaam. Wen nga ron nanan. Naurnong ngamin. Naa, aglablaba ka amang banbantay kadagiti duwang anak mo. Sana bale. Tanakaturog damat. Ipaaw-awir mo ngamin akan nilakay mo. Tawan mo ti trabaho na. Sana nanang. Aga pa kaming tumanan. Ay, kaanon to pa'y ngagnakam day ta asawam no kasta. Bay-bayan nyo langan nga agbuya iti TV. Aging ka iti kay kayat na. Anya! Naggapuak iti balay da Madel. Kat, nasangputan nyo man ang di asawa na anak katugaw lang iti balay da. Nagbuy-buya ka do iti TV. Nimot Madel, agaw-awer ka naglablaba. Hay, una yun ti kastaki na martir ni Madel. Di namot kayat nga ibaon di asawa na. Di nagtupay kayat nga agtrabaho. Kasano, agimon mo't ngamin ni Madel, iso adi na kayat nga umadayong agtrabaho di asawa na. Aganos no kasta ti kayat na. Papanamanan. Iti ayan da kiti barkadak, agay ayab da. Mapankan samot ag-chicks. Ag-chicks asasawam. Mamwak lang adat chicks mo. Makitam. Ay na, makapasuron ka. Anya ti kayat mo nga ramidak? Agkulungak latan dito'y balay? Di mong tupay kayat nga ag-cellphone ak? Nalabas day ta pa nagselselos mo, Madel. Ay, Batch Madel, kumusta ka? Ha? Uy, di na may lasi na niya. Saan nga, Rod? Siya ni Rodel. Oh, malagip na ko? Ha? Joy classmate ko iti science? Flan, akanayon mo apagkupkupyaan. Malagip mo pa nagayam, day, Jay. Ay na. Nagatidugmat ngamin ang dagitakiday mo.
Amon, manager iti may sa salon iti Morocco. Anya? Kahit mo asawan, balikbayan ka? Trueness. Ay na, nakiktutak ang nakakitakan ka. Bigbigbigan ka. Agdwa-dwa akpaykit din amang kulding kan ka. Ti amok ngamin kat lola ka. Sobra kamot nga aguyaw, Rodel. Amon, nakapimpintas ka nagsiksi ka iti. Ang maapay ngay, malas ka din. Nakiasawa ak ngamingan. Kan, duwan ti anak ko. Kat, ipalubos mo nga glosyang ka? Ay, among matan, ti ada asawa na. Anya ti trabaho nila kay mo, ha? Boring. Anya ti trabaho na kunak. Awan ita. Ijay Manila, idi ti pagtrabahuan na. Nung jakon pinalubusan. Adungod ngamin ti kachat na, babay. Ouch! Selos, ah? Kaya't kasano nga ro ti biyag yun, no awan mo ti work na? Agon online, nakitibad-bado. Ha? Umanay nga ro, nasapol mo dayta? Yan, anayan, Ay na, girl. Agbirbiro kang iti beautician ko iti Morocco. Iso ang nagawid ta umayang ag-recruit. Imbaon na kami ti Arabo nga among ko. Likes mo? Ang panawak, dagiti anak ko? Sacrifice, aneng! Ngam, nilakay ko. Amangan no agbabae, no agabroda. Ay na, panunot ka man ang nalaing. Ala, itit ko ti cellphone number ko, tatawagan na to. What? Manong, manutitangdan mo amang tarimaan iti balay mi. Sumrak nga minin ti danong iti kusina. Nangruna kat panagtutudon. Anya tararamidan nila kay mo. Taiso ti baon mo amang tarimaan. Di na kayat. Masadot ka no. Unay matdaytan. Kayat ko, adumot kami ti project ko ita. Siya kami nun ti Purman. Ay, kasta ka di, Manong. Ayan nila kay mo. Nakaturok pa'y laang Anya, alas 10 nakaturog pa lang. Napuyat ngamin ang nagbuybuya iti TV, iti rabi. Kasaritak man. Sana mabalin day tangar aramidan na. Ay, pasensya kayo, Manong. Kariring ko. Unay matdaytan na panagriing mo. Ay, apay aya, Manong. Tarimaan ang ti kusina yun, tani. Sumre kan ti danom. Bayat pa'y dayta. Apay, anya ti aramidam aya. Tadi mo masango at tarimaan ang ti kusina yun. Agtrabaho ka mat Kaasi ti pamilyam. Kayat ko ti agtrabaho, Manong. Ngem saan akayat ni Madel nga agtrabaho ak? Diyak masango at tarimaan ang ti kusina yun. Iso asika timang tarimaan. Na, unay kabutan, Madel. Di mo pala imbati mo't nagita anak mo ija balayo. Ob-ob ba day tamaysa? Kib-kibinam mo't day tamaysa. Saan nanang? Bautan la ida ni Boying no ibatik ida ija balay. Ay, awan nga rod aanusan na ano kasta. Uwan nga rod. No agsangit da, bautan na adagos. Ay, di ka man nagis-istorya iti kasta tamarurudak. Nanang, permaan da ito'y. Anya manan dayta. Aglow nak ko ma. Awan ngamin apulos ti kwartami. Awan pagbayad mi iti kuryente, kan paggatang iti bagas. Kat, siyak manan ti agko-maker. Uwan nanang. Ay nga bayadam Nay, diyak kayat ti agko-maker, Madel. Tamo ka siyak ti agbayad, no saan ka makabayad? Uwan nanang. Di kay madanagan. Kasya nakmutan Nala, sige nga raw. Agperma akaw. Ay, no saan laga po kan kakandagita anak mo. Diyak agperma apulaws. Naalam ka din jay loan mo, Madel. Wala nang. Amom anak ko. Na itagtagainap ko dahil di tatang mo. Ha? Ay, siguro akat kumumustaan na ka. No kasanaw ti kabibiyag mo ita. Hay, no si bibiyag pa'y kumati amam. Talaga nga ungtak. Apay mo't ngay nanang. Wan tayo na purana ka makiasawa. Kasta nga rod mo tinasawam.
Nagsadot mo, talalaki. Nanang, saan nyo kuman akagura, ti asawa? Apay asaan, katbaybayan na kayaw nga giina. Palubusan mo't ngamin nga umadayo tap na mapanag trabaho. Ikulkulong mo mo't ngamin di tabalayaw. Akas la papakpakan ababoy. Ni nanang mo't. Imbag pa'y jay baboy, tamailakaw. Ngam day talakay mo ngay. Awan aporos pag numaram kan kwa na. Madel, Suksok katak ti diaper ni baby. Apay aya. itimplanak man iti kapek. Bumangon ka nga minag di taa. As-asikaswak nga ro dagiti ubing. Nakaluto kan? Kalkalpas ko aginawgawan dagiti linabaak idi rabii. No nagriing ka kumaan asapa, disi ka kuman tinagluto. Anya? Awan pa'y serving nga asawa mat, no di mo maaramid amin dagita. Mabisina kon! Puying! Isukat ka no kasta ka, Madel. Anya? Panawan ka no kunak, panawan ka! Buying, di mo kumamat aramidan kanyak ti kastaa. Panunutam ko madagiti anak ta. Agluto kan? Wen buying, agluto akon. Itugot mo di kusina dagiti ubing. Jak kayat ti agaw awet. Naibusan di loan mo? Wen manang. Kat adangarod pagbayad mo. Ay na, Madel. Di mo ibagang awan pagbayad mo. Awan pa'y ngamin trabaho ni Boy. Ay, di mo aramidan arason day ta. Manang. Ay na, Madel. Kasyam kumamot day tabagim. Amin at trabaho ije balayo, si kanti mga aramid. Nilakay mo, at dalaang ijay ngagil ilad. Anyat si Dan. Tsak nakagatang iti karne. Tawan igatang ko. Jaylon mo ngay. Naibusan. Ado ti binayadak. Ay nahawan pa'y servim nga asawa. Boyeng, mabalin mat ang mapankag trabaho iti Manila. Itapay nga ibaunnak. Dumakdakkelan dagiti anak ta. Agiskwela dan. Umad-ado ti gastos. Makamuka. Sikatin na laing. Pangaasim ko mamot boyeng. Agtinulong ta. Adun ti utang ko anas ka na bayadak. Utang mo dagita. Iso asikati mang bayad. No di mo kayat ije Manila. Uray agpatulong ka ni manong mo. Tauray dito'y kamatlaan nga agtrabaho. Ay, diyak kayat. Nagmayat di biyag ko dito'y balay. Ibaw nakit din. No pinalubusan na kumaidi anapan ije Manila. Di awang kumanti parikot. Anya? Iso makamuka. Total. Nalaing kamat nga agdiskarte. Hello, Manang? Ayan mo, ni nanang tising-singiran dyan naglawnam. Da kami manantiag bayad? Da kami manantiag problema? Manang... 35,000 ka no dyan loan mo, Madel. Pangalalaan na ni nanang iti pagbayad na. Bayadak to day ta, Manang. Naskan laang, saan ang ni nanang tiag bayad? Wan, di kay madanagan. Remedyoak day ta. Kaya't mo kano tiag trabaho iti ayan ko. Arang tay teraramidin mi ita. Mabayag day iti trabaho. Nagkunamat akayat ko. Nagpudot tiag kiwar iti siminto. Ano sama? Tapos saan nga agbisinti pamilya? Masadutak manong. Ay, nagadu ka ta reklamo mo na ya. Siyak tupay nga adayo alaklakay ngam sika. Agtrabaho akpay. Sika ah. Sayang day ito'y agundaway. No di mo kaya't agbiro kak iti sa balay. Agbiro ka lang manong. Tatalaga adyak kaya't agtrabaho iti konstruksyon. Oy, imbag tayo nawagan na. Iswa sinabat ka. Kaya mo may salaang iti rekrutek. O no di ka imawag. Oy, nagala ko niti sa bali. Ang maguray ka, sigurado ka? Tano sigurado ka, isagana mo ti passport mo, tag-flight ka yun. Anya? Nagbiit mo tan? Oy, narush nga min. Iso nga dahito iti saludsod ko, ah? One o saan? One. Sigurado ka? One. Sigurado akon. O sige, awan pinabaw yan. Isurat ko, tinagan mo. Soft drinks ti kayat ko nga inumen. Sana danom.
pangalaak nga iti soft drinks. Kat no nalaing ka dumiskarte ako nam. Boing, agabrodak. Padasam. Awan ti mapasamak iti biyag tayo, no kastoy laeng. Panawan na kami kadagiti ubing. Asino ti agaw awer? Damanang kananang ko. Saan ang mabalin a pumanaw ka, Madel? Balbalaagan ka. Ne, apay mananday tay supsupot yung abagas, nanang. Ay, naanak ko, awan karot isaang ni Madel. Hay, una yan. Da kayo pa'y a senior citizen mo, ti dawatan da iti kananda. Ay, diyak ko ba kayat nga ikan, tapno ang trabaho di asawa na. Masyanak mo ti di adem, kastamot ten ka nagiti kakaanakam. Ay na, masabat ko lang day taboyin ta pagsasawa ka talaga. Di la mabain, nagposkol ti rupa na. Madel, ayan day tanalaing asawam. Pimanaw manang, gaputan nagapa kami. Dinak namin palubusan nga agabrod. Ha? Agabrod ka? Uwan manang. Ngamin, kakaasi ti panagbiag mi nga agiina. No jak aggunay, awanan. Anya nga ti mapasamak kada kami. Nasayaat mo, ta nakapanunot kan ading ko. Kat, kasanungay mo, di asawam. Ay, makaamuditan. Iso adinak kaya tapalubusan. Taawan ton ti para luto na. Bayam dita. Da kaming ti agbolontaryo ang mga uawir kadagiti anak yung Madel. Basta ituloy mo ti panggap mo nga agabrod. Iti kasta, sumayaat ti panagbiagyo. Talo atawan ko ngagtrabaho dito yung Morocco kas beautician, Mr. Lonely. Mayat matisweldo. Jak pa lang makaawid, gapo da ito'y pandemya. Agis eskwelan jay inauna nga anak ko. Kanayon ti video call me nga agiina. Ket babaan iti asi ti apo, na ipatarimaan kon ti balay mi. Ken adamatan basit nga urnong ko iti bangko. Ket nilakay ko, adda kano kadenden nana asabali a babae. Narigat ti umadayo, Mr. Lonely. Ngem gapo kadagiti anak ko, anusak ditoy, ta isuda ti inspirasyon ko iti biyag. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Madel. Pagayam, Madel, nasaya at nakapanunod ka, para iti pagimbagan dagiti anak mo. Tay kunada nga rod, kasanuman kinarigat ti biyag, saan tayo kumaamapukawan iti namnama, tadala ta sumangbay kada tayo anamnama. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan Amadel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon Virgie Peclay. Computer recording technician Michael Lugitan. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Son, asino ti itugot mo a partner mo into no get together party tayo? Masapol pa'y ayaday ta. Siyempre mo ta. Alangan ngawan kadwang. Awan mo ti girlfriend ko. Sino ngay nga rod? Ay, uray siya nga rod. Mabalin na tamat siguro nga uray awan partner. Basta umatindar. Kasla kamot kaasi ngamin no kasjay. Amin ka di ka tada partner da? Ay, dahi tatijak amo. Amangan mo at damat lang dagiti daddo mga awan partner da. Saan laing adata? Excited ka din iti party tayo? Saan? Apay ngay. Awan mo't ngamin partner ko.
Kunak man no kunam nga da boyfriend mon. Awan pa'y. Imbag nga kanyak tada maitugot ko a partner ko. Nagligat awan boyfriend na. Katagbiro ka nga minan Anya nga iter aramidan dagiti bagger kan kargador tayo. Pagananok mo't ngay dagita. Nagaalas damat amin. Ha? Sobra ka mo't. Saan ka di sales lady kat bagay na ti bagger wano kargador? Ay saan? Nagkunamot kan ka? No kasta, di mo kayat ti kargador. Excuse me, jak kayat. Anya nga ro ti kayat mo? Tay professional. Agla ko kakit din tani. Adan ti umay customer. Tila ibagbagang. Nelson, maturog kan. Kat saan ka pa'y anangan? Nabanugak, nanang. Maawatan ka anak ko, tanadagsan ti trabahom kas kargador. Wenarod. Apay, saan kayon samatan nga kuy-kuyog kini Juve? Saan pa lang ita, nanang? Taapay, nag-break kayon? Saan, mate? Apay ngay nga raw. Adang amin saritaan mi. Anya ti saritaan niyo. Ninanang nga talaga. Masapol pa ila ka ding amon nyo. Ay naanak ko, mas daawak lang amin. Ada nagtungtungan mi kini Jovi. Ngay limod mi pa ilang ti relasyon mi. Anya? Ket, iresrespetok day ta a desisyon na. Gaputa ay ayatep ni Jovi. Dito'y langin away ti pagkitaan ta. Kat, anya nga ron ngay. Diyak maawatan. No apenas kan nga ilimod ta ti relasyon ta kadagiti katrabahuan ta. Basta, no ay ayatin na. Aramidan timbagat ken ka. Ay ayatin na kung saan. Ay ayatan ka. No basta, agtalinaad a sekreto ti amin. Sige. Sikat ti masurot. No day ta ti kayat mo. Enjoy mo ka dimot lang ti party, Jovi. Wen nga, tauray kaskasan mo. Uy, dan mangisalakan ka. Ayan na. Dayta, Asino dayta? Mabalin ka din nga isala ka, miss. Sure. O sige, isala na. Interesado ka mga mo na sino dyan ang isalakan ka idirabiin? Ha? Apay, mabalinda gayam nga agpastrok iti saan tayo akado ha. Isu ti kabarbaro a security guard. Anya? Awanan jay lakay a security guard. Nagresignan. Ay, ison, tisin mo ka. Wen, nagwapoan niya. Nagtayag pa'y. Damagak tuman, tinagan na. Kayat mo? Saan Syakton. Sabay ko matain ton mairan na adyuti na. Adyuti akmat. Panagkunak. Adan ton nobyong Juvie. Anya? Nelson, kayat mo ka iti makabuya iti pelikula? Madama ti trabaho pagbuyain na. True to life da ito eh. Anya? Ijay likod, ingka kitaan ijay. Anya nga min day ta? Ingka ngamin Tila ibagbagang. May kan. Sa dino? Ni Jovi. Kasarsarita na ti baro a guard. Ore kita, ag holding hands da kita intun madamdama. Ni, papanam ngay. Nelson! Pimanaw matlatan. Nay, nagsapa ka mo din anagawit, anak ko. Nasakit ti ulok, nana. Ay, katag tumar ka iti agas, Kaya't konti agina na. Mabit laang, igatangan ka iti agas mo. Saan na, nana? Naklaangin agina na. Na, itaman pa'y anasapa anagawit ti anak ko. Aggurigur samag. Itulot ka ng paradaan nyo, Jovi. Ha? Madamdama pa'y mati duty. Saan, Billy? Tapay asan? Ada ka di agungan? Awan makit di. Saan mabalin?
Istrikto dagiti parents mo? Agkita talangan ni Jeroar. Saan na dito eh? O sige, no day tati ko nam. Nelson, Ha? okay ka lang? Wan. Kunada nga minanasapa ka ang nagawid idirabi eh. Taag-gurigur ka kano. Pudno ka di? Wan. Kat, kumusta ka nga? Nasayatan. Sa dino tayo ni Jovi. Rimwardan Ang nakadwa na? ni Billy. Anya? Diyan nga'y baro agard, agwapo. Agar aram samot tanday, diyan ka ni Jovi. Anya? Oh, apay akas na ti reaction mo. Awan. Nelson? Sana mabaling nga agaram da Jabili kini Jovi. Anya? Nobya ko ni Jovi. Anya? Agkita kami lang iti deja lalaki. Agkita kaming tulaan. Gusto Nelson. Adun tinainom mo. Kasla kamot umin-inom iti danom iti pampamayam. Di naklabdan ha. Anyaya ti problema. Dayjay agard. Asino agard? Ni Billy. Salbag dayjay. Taapay. Anya ti basol lagin ka? Aga-agaw. Anya? Anya ti kahit mo asawan? Inagaw na tinobyak. Asino? Ni Jovi. Anya? Nobyam ni Jovi a sales lady? Juan. Isumot lagayam ang nakaungit ka idi nakitam idang agsarsarita. Arak pa man. Kaya't ko taglim mas iti arak. Jovi. Agsarita ta ko ma. Ingka man iti trabaho? Kaya't mo timautan, ha? Ay-ayatin ka, Jovi. Di na kumamot isuksukat. Ay, panawan ka man langan. Jovi! Jovi! Ayan dahil siya agard. Ne, tapay. Kaya't kung agsango kami. Nelson! Nelson! Nay! Abay ay! Di mo agawan tinobyak. Naglastog ka na. Sige! Umasidag ka tapaltugan ka. Anya timbagan ni manager ken ka, Nelson? Awan. Nagbayag kayo mo't nagsarita dito office ni ma'am. Last day to yan. Anya? Nag-iskandalwa ka na. Kasano? Kit basol mo't ni Billy. Tayo nagaw na tinobyang. Awanan ti trabaho ko. Ay, kit anya nga ti plano mita. Diyak mo. Mangibabain ka? Pasensya ka, Jovi. Diyak nalapdan ti riknak. Inwaras mo pa'y gaya mag-girlfriend na? Kat, bay tama tipod no? Saan ka di? Pues, saan itan? Anya? Imbabain na kunay. Saan ka nga agpakpakita kanya? Iti uray ka ano man? Agtalon kalatang arodan. Niyang hingarad. Nasaysayat siguro din napasangat. Tap numasikasok dito italon mi. Sa bagay mo't kit di Agnobyon na Billy kan Jovi. Sana bale. Adan tumot lahat na babae parakin ka. Okay lang. Imbrik nakmatan ni Jovi. Anya? Nobyam talaga? Kasla sa anak ka mamati. Inlimad mi nga minti relasyon mi. Tayo ti kayat na. Sinurot ko lang ti kayat na. Apay ka no anas ka na sikreto? Diyan ka mo. Nalabit. Di na kayat amamuan ti kadwan. Akargador lang ti boyfriend na. Kat oray man kargador no nasingpit man? Bayaman. Sapay ko ma. Tanaragsak iti dal nga dahil agwardya.